الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. Sini teman-teman malabbikan, saudara malabbikan jamaah Jumat yang insya-Allah memagi-magi pada engkau mana kirim masiri pungala ta'ala. Syukur maraja temagangka laur ya jasewana pungala ta'ala. Nasaba iye esso kami na malabbih pada engkaki nawadding ale tak maddepungang rilalan na iye onrok kami na marajay ia naritu melo ipat dupa tanra syukuru tak lauri pengala ta'ala ia rega melo ipat dupa tanra tau tongot tak lauri pengala ta'ala. Mamagi-magi insyaallah sining pasumpa ifegaui na engke na waddi pengala ta'ala na tarima risesina na sabari na papuli pamase iya rega adam pengenna pengala ta'ala na engkaki lolongang asanangang iya rega ade cengan lino nan niya ade cengan akhira. Amin ya rabbal alamin. Salawat nama pas salama masa nasokku laur Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamagi-magi idi yang kemat dapun rilalan na yo onrong iwe insyaallah mancaji ki sei umat na nabita yapun nawi iya regal lolongawi syafaat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati rasul munrinna pungala ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman malabbikan, saudara-saudara malabbikan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pura ipahas si bawa madeci makada majapu pungala ta'ala na pancajiwi 10 2 uleng rilalun na sitaungi. Nah ternyata ri 10 2 uleng na pancaji pungala ta'ala engka apa ulan rilalan na yero kami na malabbi lebih utama risesi na pungala ta'ala. Minha arba'atun hurum engka apa ulak kami na malabbi risesi na pungala ta'ala. Rilalan na akuran marajana pungala ta'ala de na palabbangi tegero na maksud apa ulang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napalabbangi rilalang adanna di dalam hadisnya maka nama japu apai ulang minha arba'atun hurum na maksud pungala ta'ala telu si todong 3 berurutan 1 terpisah. 3 berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram.
sementara yang terpisah adalah bulan Rajab. Dan alhamdulillah syukur ki mapo jalla raja sewan na pungala taala na wadding angkaki rilalan na iye assoy sidupai asso kami nam malabbi sidupai sibawa ula kami nam malabbi asso juma asso kami nam malabbi nan niya sidupai sibawa ula kami nam malabbi ya naritu ulang Muharram magai ulam Muharram napakalabbi pungala taala nasabak makadan regrut atau panritai ya nasabari ulam Muharram napakalabbi pungala taala nasabak ternyata allalanganna sininna surona nabi-nabi dan rasul itu berkaitan dengan bulan Muharram. Maka zaman dimulakan Allah pada angkaki mai ipahangi kisana ro nabi-nabi dan rasul yang berkaitan di bulan Muharram nawaddingi iala akile barakeng iarega agurung sare kwam nama baraka ulam muharata di tahun baru ini 1446 Hijriah. Yang pertama zaman dimulakan Allah kisana panguluta neneta Nabi Adam berkaitan di bulan Muharram. Nasabah ternyata yero neneta Nabi Adam itarimi ello toba na pole pungala taala di dalam bulan Muharram. Ipasi ba madace makada Nabi Adam neneta Nabi Adam dari parenta riwattuna ripancaji pole pungala taala na inappa iparenta matama monro rilalanna suruga maka dana pungala taala wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah Adam attama lempu no onro ko sibawa bainemu rilalanna surugaku nenappa mumanya-menyamangi andre ko iarega inu ko aga melori lalanna surugaku nekia mapasangi pungala taala riwattummu monro rilalanna surugaku manya-manyamangi rilalanna surugaku engkaset di papasanna pungala taala wala taqraba hadhihi syajara engka ko matama manya-manyaman rilalanna surugaku nekia ajak lalu mat deperi set di buah yaitu buah khuldi. Teman-teman malabikan surah-surah malabikan jamaah Jumat yang dimulakan Allah. Neka engkai belisi iblis laknatullah datang menggoda. Napakai belem-pelingi neneta pangulutan Nabi Adam melewati daripada istrinya. Maka nak deperi bahkan nanriyero buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kalufe pole papasanna papesangkana pungala taala maka ya tonnaro na sabari pungala taala napasui neneta Nabi Adam pole suruga dihempaskan ke dunia maka riwattunna neneta Nabi Adam engkai alena riwan walino naranna alena menyesal nasadari maka datap pasale pale alena dia melanggar larangan Allah nariwattunna narana alena zaman dimulakan Allah melotoba ilari pungala taala rilalanna riwayai elotobana Nabi Adam 300 tahun itana alena simata sujudena katokong melotoba lari pungala taala 300 tahun itana napai itarima elotoba na neneta Nabi Adam. Tabayangkan di zaman dimulakan Allah set dimi bawang dosana neneta Nabi Adam larangan Allah dilanggar 300 tahun itana melotoba napai alena itarima elotoba na pole pungala taala. Ya tossi idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakalabbi pungala taala nasaba alak biranna alena nabita maka dan regrut atau fanritai alak biranna umatna nabita
umatna Muhammad makada ya toro asoi alena mello ne pegau i dosa melanggar larangan Allah yero asoi ya toro asoi naranna na sesali alena ne napa mello toba maka insyaallah itarimit ello toba na pole Allah taala. Ini yang membedakan alat biranna nabi tak si bawa pangulut tak neneta Nabi Adam. Tapi akile barakang aga iya rega agurung aga na wadding iyala rilalan na ro caritana kisana neneta Nabi Adam makada ello tobatna Nabi Adam itarimi boleh Allah Ta'ala sepanjang 300 tahun lamanya bertepatan di 10 Muharram dilalan na ulam Muharram napai itarima ello tobatna betul ada idi ya angkai matama rilalana ulam Muharram di tahun ini tafak baraka lalui atau tengat tarilino pekoge carana tafaigai alita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafak barakai ulam Muharrata dengan memperbanyak beristighfar. Istighfarna neneta Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waddi matara ya kamalari ibaca manannungan rilalanna ulam Muharram. Tapi sekurang-kurangnya ya kodek siapa lai, sekurang-kurangnya istighfar astaghfirullahal azim. Ya kodek sita pale astaghfirullahal azim. Cukup mi bawang tudat cinampak manannungan manawa-nawa iranna-ranna isadari aleta ternyata tak pasala kilo di Allah Ta'ala silalona elo toba mi meni epuang tak dampai kasih atas salanna atatta. Yang kedua zaman dimulakan Allah kisana Nabi Yunus ipasi bawa madecero kisana Nabi Yunus maka da alena Nabi dimakan atau ditelan ikan yang besar. Magai nasabah sedih waktu Nabi Yunus matakoi alena macerama berdakwah dalam perasaannya ada keputusasaan berdakwah di jalan Allah. Na sedih waktu marellauri pung Allah Ta'ala sarekwa mangi pung Allah Ta'ala na callawi ummatna diturunkan bala, diturunkan bencana kepada kaumnya. Maka yerwat tuwe Nabi Yunus nasalawi kamponna sarekwa mengipahanna alena na dipabelai polir pacalanna pun Allah Ta'ala. Dia menghindar daripada bala yang akan Allah timpakan kepada kaumnya. Gangkanna Nabi Yunus menre ia regat tonangi resedi kapala dan saat kapalnya itu mengarungi samudra boleh bombal lopoi datang badai menghantam kapalnya nama keder pone kapala de na wedding de na coco faralui ikurangi tanah na ye kapala mesti harus kita kurangi beratnya bebannya kapal. Maka sepakat pada waktu itu salah satu di antara penumpang itu dibuang ke laut. Wekatallo diundi asanna Nabi Yunus minri, mau tidak mau Nabi Yunus dihempaskan, dijatuhkan, ditenggelamkan di lautan. Nah sahabat takdirna pung Allah Ta'ala riwattunna malam Nabi Yunus na parente pung Allah Ta'ala balena ikan nun ya koidi makko kurna ulle kapang itelan ikan paus. Wahai ikan nun, telanglah Yunus itu, tapi ajak manrei, ajak mupamati, emak bawan nih. Maka pada waktu itu ditelanglah Nabi Yunus, masuklah Nabi Yunus di dalam perut ikan nun. Maka kalimakna rilalanna akuram marajana pung Allah Ta'ala sidupai telu petakapa, bertemulah 3 kegelapan. Zulumatin thalatha agaro telu petakapa sidupa. Pertama petakapa na tengah benih, kedua petakapa na rilalan na tasi'e, ketiga petakapa na rilalan na babwana balik. Maka riwatun na rilal babwana balik Nabi Yunus zaman dimulakan Allah naranna alena
nasassa alena. Kenapa dia berputus asa akan berdakwah di jalan Allah? Narannai alena, nasassai alena, nasalawi kampunna. Maka di dalam penyesalannya dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan kalimat istighfarnya naule kapang ia palak maneng, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka diselamatkan Nabi Yunus dipasui oleh ribabuana balik. Maka dia ulama tak tufan ritata bertepatan di 10 Muharram. Maka zaman dimulakan Allah akile baraknya rega aguru maraja iala. Disesirul kisah Nabi Yunus tafab baraka lalu ya ulam muharata ye taungi dengan memperbanyak istighfar. Tabacero istighfarna Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tapi sekurang-kurangnya aku dek sita apalai astagfirullahal azim. Ya rega aku dek sita apalai tudat-tudat cinampak kita nawanawai gaut-gaut tak melotoba kilari Allah Ta'ala puang tak dampengin kasih dosana atatta. Zaman dimulakan Allah. Yang selanjutnya kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga dipasalamai oleh pelana api bertepatan di 10 Muharram. Maka dari watunna nah hancuruk mana sinin na berhala patung-patungi sedi mi bawa nataro na nappa macai Raja Namrud. Maka dah siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Engka set di puramite. Maka dah Nabi Ibrahim pole matama rilalen na kuilna na hancuruk mana ngisinin na ropuanna. Maka disidanglah Nabi Ibrahim. Itanaiwi Nabi Ibrahim maka dah iko gare hancuruk mana ngi puangi rilalen na kuil. Maka dah masakai Nabi Ibrahim tinaiya mak beli Nabi Ibrahim. Tapi beli Nabi Ibrahim maka dah an regrut atau pandritai maka dah iye beli fatwa bohong kebaikan. Magai nasaba engka pelajaran rilalenna riwatuna masaka Nabi Ibrahim maka dah tinaiya coba itu tatanai itu malopoi pak jakama alena gan rusuk manangi. Maka dia Raja Namrud menengkamat dongok musuro kat tanai batui nade no lima pibali aga nasan Nabi Ibrahim ni ngare madongo iya gayi ko ga temadongo ki magai melo isumpah set di batu set di patung anu de no lima pibali. Dia tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Maka yero beli fatuna Nabi Ibrahim. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk ditenggelamkan dunia ini. Nasaba alina 950 tahun. Lamanya dia berdakwah 950 tahun berdakwah Pak. Siaga pengikutnya hanya 80 orang saja yang mengikutinya. Coba tabayangkan nih 950 tahun berceramah. Ruami pulona tahu mangkalingo ceramana. Maka mengingiwi Nabi Nuh berdoa kepada Allah aga padonganna diabadikan doanya ini dalam Al-Quran. La tatar alal ar minal kafirina dayyara. Puang ajak lalo tapi biarkan kita palalo set di mua kafir tu resal lebok na tane puang na taro cai na kere-kere na Nabi Nuh ajak tapatuo tapalaba tu set di mua to kafir rilino. Maka pada waktu itu diperintahkan dari Allah untuk membuat kapal di tengah kota. Nenapa purana jadina kapalana Nabi Nuh ditenggelamkanlah dunia ini sepanjang setahun lamanya. Matiwi lempe yang bertepatan 10 Muharram. Surut itu banjir bertepatan di 10 Muharram. Berikutnya zaman dimulakan Allah
kisana Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yero Nabi Musa ilalungi pole Fir'aun, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan nabinya dengan cara apa? Untuk menghempaskan tongkatnya di lautan merah. Nasabari nasaba ara jangan na Allah ta'ala laut merah terbelah dua, maka Nabi Musa bisa melewati laut merah tersebut. Dan Fir'aun beserta dengan bala tentaranya macuek motoy alena di mondri. Gangkanna Nabi Musa leturi capakna tasi'e. Maka pada waktu itu pula Allah memerintahkan, pukulkan tongkatmu kembali sehingga nasabariwi natatutu pemat tasi'e. Pada waktu itu pula dihancurkanlah bala tentara beserta dengan Fir'aun di lautan merah. Maka zaman dimulakan Allah, riwayat tunnaro salamakna Nabi Musa oleh kaum Yahudi pada waktu itu. Mapuji wilauri Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah. Maka pada waktu 10 Muharram itulah riwayat tunna di salamat Nabi Musa mapuase kaum Yahudi. Puasa Asyura. Said di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naruntui kaum Yahudi mapuasa na makutana Nabi ta. Puasa aga tu mepigau, maka dah puasa Asyura, puasa 10 ompok na Muharram. Nasaba iyerwatui ifas salama ini nita Nabi Musa. Aga nasa Nabi ta majepu iya kami na malabitu pegaui. Saya yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berpuasa 10 Muharram atau hari Asyura. Tapi angka pasana Nabi ta, maka dah untuk menyelisihi, untuk membedakan puasa kita dengan puasa Yahudi, agana Nabi ta apuasangi seso sebelumna. Puasa 9 Muharram baru ikutkan 10 Muharram. Maka dah Nabi ta insyaallah topemeng yakko malempe sungaku melok ka puasa Muharram, tapi sebelumnya mapuasa ka jolo 9 Muharram. Tapi dalam riwayat dikatakan de narafi kasih Muharram berikutnya Rasulullah enamatil lesuri pamasina Allah Ta'ala. Apa ibra aga agurung nawadding yana rikisana Nabi Musa, maka datapa baraka laloi ulam muharatta di tahun ini dengan memperbanyak puasa. Cukup ataupun kalau tidak bisa 10 hari berturut-turut, cukup dalam 10 Muharram. Tetapi papasana Nabi ta ifacoi seso yariga sebelum sesudahnya 10 Muharram, 9 Muharram atau 11 Muharram. Tapi yang dituntunkan Rasulullah 9 Muharram. Mageng nasabak rilalanna puasa Asyura, puasa Muharram, maka dan Nabi ta nigi kita ma puasa 10 ompok na Muharram, maka insyaallah ya dampengi dosana pulang ke Allah Ta'ala setahun yang akan datang. Mamagi-magi insyaallah nalaki Allah Ta'ala acengkeran ajap-ajapang kesehatan kekuatan sehingga ipak barakai ulam muharrata i tahun barui 1446 Hijriah. Dengan cara apa? Amalan-amalan ringan. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar dan perbanyak berpuasa, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamagi-magi insyaallah napa barakai Allah Ta'ala atau tongattarilino di tahun 1446 Hijriah. Kekofam itu insyaallah begitu pula Allah berikan keberkahan di tahun-tahun yang akan datang. Terlebih lagi nafas salama ki Allah Ta'ala lino dan nia nafas salama ki Allah Ta'ala di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.